26. Kotorski festival pozorišta za djecu od 1. do 12. jula. Vidimo se u Kotoru. 10. festivalskog dana posjetili smo edukativno-teorijski program šarenografije, kreativnu radionicu koja kroz izradu scenografskih elemenata postiče dječju maštu. Poenta je negde da razviju svoje crtačke i slikarske talente, ali isto tako da pokušaju da na neki način razumeju i kako aranžiranje različitih modula u prostoru može da utiče da se poboljša kvalitet prostora, odnosno da se ulepša neki prostor ili kako da se igraju sa elementima u prostoru i da kroz scenografiju naprave različite ambijente ili onako jednu osnovu za različite priče. Izvedena je i posljednja predstava u takmičarskom pozorišnom programu Moja sjenka trupe Okel Domaž iz Belgije. Ko još živi u nama i šta bude kad nam se naše drugo ja suprotstavi? Ponašamo li se uvijek kako želimo ili onako kako se od nas očekuje? Pokušale su da otkriju Klara Lopez i Monika Varela. Mnogo mi se dopada to što igram za djecu. Ona sve osjećaju i vrlo su iskrena. Odmah vidite kada im je nešto zabavno ili dosadno. Također volim ovakve predstave jer su za djecu i odrasli i kada ne koristite mnogo riječi, možete da se iskažete pred svima. Kao programi dječjeg scenskog stvaralaštva izvedeni su ove zime Naša crvenkapa JPU Radost iz Kotora, Let baletske škole Aleksandre Damjanović i Svi na ples studije za balet i ples Mala sirena. U revijalnom pozorišnom programu odigrana je predstava Da, da, Šekspir, koprodukcije Kotorskog festivala, Crnogorskog narodnog pozorišta i Gradskog pozorišta Podgorice. Namjeru da sve one koji to već nisu začara najvećim genijem pozorišnog stvaralaštva svih vremena imaju glumci Slaviša Grubiša, Kristina Obradović, Jelena Simić, Miša Obradović i Momčilo Otašević. Biti ili ne biti? Mislim da je u vezi s ovom predstavom sve specifično. Počev od procesa rada koji smo imali, koji je trajao nekih skoro 2 mjeseca, po 8 sati dnevno i krenuli smo od nekih improvizacija, nekad od sebe, od nečega što je u nama, nekad od nekih situacija koje smo čuli, vidjeli, doživjeli. Radili smo puno naporno i tražili smo neke znakove, neke situacije koje bismo mogli približiti djeci, a opet da ih provučemo kroz nešto o čemu nam je Šekspir pričao, pisao ili što već. Pa smo pokušali imati ovog Richarda III. Sa grbom, Magarca iz Na ljetnje noći, Rome i Juliju i tako dalje i tako dalje. Mi smo svašta nešto čačnuli, koliko će djeci to u ovom momentu biti jasno ne znam, ali ko se ove predstave bude sjetio nakon čitanja nekog od Šekspirovih dijela, sjetit će se, a to su oni ludaci nama tada igrali. 11. dana Marko Dinjaški i Ana Vrbaški jednim skokom su nas odveli u svijet gdje sve zvuči, pjeva i vibrira ritmom. Na radionici deca mogu da nauče kako da prave muziku svojim telom, ali i još mnogo toga. Pre svega kako da komuniciraju zdravo, veselo i da mi se trudimo da napravimo uvek jednu zdravu grupu i da sa njima uradimo neke osnovne stvari koje su potrebne za izvođače, da znaju kako da se postave na sceni, da budu svesni svoga tela, pošto telo najviše koristimo, i da budu svesni toga kako izgledaju i kako se predstavljaju na sceni. Pre svega deca sa kojom radimo, zbog toga što je nekako to najbitnije, su vesela, radoznala, otvorena i prosto blago vama što imate tako divnu decu. Ovaj festival ne bi bio moguć bez onih koji čine srce festivala. Volonteri, najdragocijeniji članovi organizacije. Živim u Kotoru i evo već 5 godina učestvujem na Kotorskom festivalu. Mene festival ispunjava iznutra, prosto volim da volontiram i pomažemo festivalu da se održi. Ne znam, to me čini srećnim i na festivalu svako ima svoj posao, ja radim većinu tog posla. Evo, na primjer, sad treba da ponesem ovo na ljetnu scenu
i strašno uživam radeći, a poslije volio bi da nastavim to što više mogu. Književni program 26. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu zatvorio je nevjerovatni Uroš Petrović. Nesvakidašnje književno veče obilježili su zagonetke, smijeh, nagrade i znanje. Mislim da radim jedan od najlepših poslova na svetu. Raditi za djecu je možda najsmislenije utrošeno vreme. Naravno, nisam namerno postao pisac za djecu, uradio sam to jer me povuklo sa tom prvom knjigom koju sam napisao nenamerno 300 strana odjednom. Danas već imam 15 knjiga za djecu, izašle su na 6 jezika već u 6 zemalja, tako da nije ništa teško kada putujem i kada vidim kakvu energiju u stvari delim sa djecom, sve se jednostavno osmisli i isplati. Programe na Trgu od oružja završili smo izvedbama Akord Kotoru, Kica Akord iz Nikšića i Unuku je đed ispričao folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor. Na ljetnjoj pozornici glumci Kulturnog centra Nebojša Glogovac iz Pančeva izveli su predstavu Tajna velikog nosa, Oki i Boki show. Kotorski festival je prvi put sam ovde i stvarno je fenomenalan. Stvarno je fenomenalno. Znam koliko je teško organizovati u sezoni ovako nešto, zato što su svi ansambli pozorišta dosta veliki, to su velike ekipe i samo smestiti tu ekipu u sezoni i za nešto što stvarno nije komercijalno je veoma teško i sve čestitke Kotorskom festivalu i organizaciji i uvek ćemo biti radi da dođemo ovde zato što nam je fenomenalno i uživamo. Nama je drago zato što je rad sa decom stvarno fenomenalan i nekako deca vas ispune nekom pozitivnom i čistom energijom, tako da eto, uživamo u poslu. Stigli smo do kraja 26. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Za kraj smo organizovali ekološku zabavu Velika trampa na kojoj su djeca razmjenjivala stare i nove stvari, iskustva i utiske. Predstavljene su sve festivalske radionice, a muzičar i animator Bojan Ivković zaveo prisutne mjuziklažom. Mislim da bi bilo dobro da klinci razumeju proces u stvari šta se dešava sa đubretom. A muzika je odličan medij da u stvari taj ambalažni otpad prebacimo u đubre raj. A đubre raj je u stvari reciklaža. A to je poenta naravno ove radionice, da u stvari jedan zanimljiv i pre svega negde kreativni, zabavan način objasnimo da nikakav posao nije težak ako ga radiš sa smislom i ako ima veze zbog čega to nešto radiš. Ceremonija zatvaranja održana na ljetnjoj pozornici, a u čast nagrađenih izvedena je predstava Cvrčak i mrav Teatra mladih iz Podgorice i Kulturnog centra Nikola Đurković. Naš put oko svijeta ovdje privremeno staje, ali naše želje su opet puštene u svijet, ovog puta u papirnim brodićima. Ključeve grada smo vratili, no dječji osmijeh i razdraganost ostaće u vazduhu Kotora sve do sljedećeg festivala. Nagrade su dobili najbolji među najboljima. Nagradu Dragan Radulović dječji žiri je dodijelio Gradskom pozorištu Podgorica za predstavu Modro blago. Žiri grada Kotora je za najbolju proglasio igru ruku pozorišta El Patio. Stručni žiri je specijalnu nagradu za estetiku pozorišne igre dodijelio predstavi Moja sjenka, nagradu za izvrsnu izvedbu Julijanu Lopezu i Izaskuni Fernandez, autorima, rediteljima, scenaristima i izvođačima u predstavi Igra ruku. Nagrada za kreativan rad pripala je Davidu Zuazoli, autoru predstave Igra vremena. Nagrada za najbolju režiju dodijeljena je autorima, rediteljima i scenaristima predstave Igra ruku i nagradu za najbolju predstavu stručni žiri je dodijelio predstavi Igra vremena čileansko-španskog autora Davida Zuazole. Za 12 dana obišli smo 29 zemalja i družili se sa 1300 umjetnika i izvođača. Ako ste se pitali koliko je ljudi potrebno za ovako veliki festival, evo i odgovora nešto malo velikih i mnogo malih ljudi. Do sljedećeg festivala, pozdrav iz Kotora. –26. Kotorski festival Pozorišta za djecu od 1. do 12. jula. Vidimo se u Kotoru.